Sikadana sobheka ukuthi kwenzakalani salungisa bafethu siyalungisa ukufika ebuningi hey hello njani sisi uyamkena umbali because umbali simbona angena kada asifuna ukwazi ukuthi ungabe ushone kuphi umbali kada uhlala la yes room number 1 khona la hey ikuseba fethu khambani la mbali nangu umjita wakho bheka wena sikuthola kada urelaxile uyilelele lana kwenzakalani la baby yo uthini ke manje mbali kwenzakalani la ubani la mfethu ubani wena mfethu mina usimazi igama lami mfethu yajola 99 ayibo into enjalo ayibo into enjalo so umjita lo ujola nalo cherry kada mbali yeah yamazi lo muntu hawu lalela ke mfethu yamuzwa lo mntana uthi ukapatia mfethu mina ukapatia mfethu kwenzakalani manje kapatia wo excel mfethu lento le sayirecorda mfethu this thing is going yabona lento le mfethu endala ayenzo la kapatia ndoda sizolimala kandawo yabo embali uyabona manje lento yenzayo bheka manje sikhiphela igani kandawo bheka manje sikhiphela igani okay yazini ne ya siyaphuma mfethu yazithini ne hayi saxolisa mfethu thatha igane yakho ubuyele erumini ya embali hayi sizolibona sizolibona mfethu umfana omncane azongitshela next umfana omncane bheka ke manje siyaxolisa mfethu kwenzakalani nebafethu hayi asiphume hayi ngeke sizofa manje hayi babukeli hayi babukeli nibonile nani kwenzakalani kodwa come on mfethu Ukraine come on mfethu manje mina ngazi ukuthi ngizothini ndoda lo mjito uyambona nawo sikhiphela igani kala ukhipha igani lo mjito senza njani manje ngoba manje mfethu size ngaphandle hayi simnandi manje mfethu siyaphuma mfethu simnandi mfethu siyaphuma hayi siyaphuma mfethu hayi siphumile mfethu hayi sokubona mfethu